makinya ali 90s gutiara tumia mali nanya maisi gutiare yeye abaito tuivale tuna maili tu basta the city wanakata kikinyete bure kimo hata kile kitu hakuna Johia ile akenywa kiroko na kiheo thenge ya kirige akiumagario nayo na kinya moshi agitumiro ya kihunyoro kya mwengu nitamuona nitana muhiki otuko mushoke murana kiroko ashokete factory settings noni ndare theka na no ithu tware nyahururu tukiona ngobia cia henia jame kiugane tukabe leu omohoro wa siasa nitowe wega andu acio ndagweta hau tunajua ikitu vizuri taikirio gotre siana beni gethae na Sir James ni arutwo aitu a siasa wacha wakuje tu lakini hali ya kafene sofika kile twendaga no tukona na no tugatigirira ciana cito na family cito ne mathoma gwenda kuya mweke uyu acknowledge akorwa kwa othe aria mehaha nyambirire na baba ito Archbishop Ezra na haria munyitirire bururi uyu maitha maitu makiroho airire accept you baba yetu ndogo ito nawe ne atene ndimwona kio munini ota Martin na umeenda na mimi nginya ugitigirira enda itiririo maguta ma mubishop ya mugehero heroge itekirwo mutwe na kirira kira wanahe ndana kihuthira muno ona miciini kirira kiu kiarage ni guka wa inoro athuria ya akuru na wega muno gutaha keikaiki tondu mena keikaiki gukira gitu kia mafuku negona gutambura aini ara ndakorire winini warukira ndiramenya thii nako o uri ocuma ya asanti sana guka wa inoro ni anyu ni nyumo mwiguka ni ndimwe wawe rwarukira turite thina nake muno na hende mwangi mwira ni ndirathinika ni undu horo wa kwenda kuhikania akijata guthenira mutumia ukanguhe wakwa uthie nake akihe mutumia fiu nona ona kuma haria twaringire wari othina guthi kuoya riu nake oka ajira riu niwe kuoya wakwa tondu ha wake ndio ile riu niwe kuoya wakwa I'm sorry ndiraheana ni we no waheani itha wanene sami nene mutungatiri athuri acio nio twakorire uinini na ni tutwire teo nene muno na athuri acio ene gochira hakwa ni mwene ne mwedi ndamwagira giteo ona hinda tare ndanayo microphone ndungate muikaire thi I really accept and I appreciate you aciangine arata kwari aruna akwa wa Kenya na timu yaku ya horia biashara wene oi haria mundu tete munyitirire ugo muri arata andu afata na athuri itariganagirwo ne ona riria ngwaria na Ngai thank you na timu yo ngeitwo tukoro nayo gochiria no njage kumwa acknowledge nyuothe mwana uyu gitwa gwikia maitho ni gucokia ngatho kuri Njeri wa uji ni undu wa haria tunyitagirira ithuĩ muhiriga wa boy child itamiri akuni inene noga mundu tagienda kwa acknowledge wĩra ũrĩa ũrutĩte andũ aingĩ na haha mahana ta maũndũ mangĩka ni wĩra wa moko maku koguo no ũraigua hihi ni anyuĩte indo icio cia Njeri na akaigua ndarateithĩka no tuge nĩ Njeri ũheanaga na nawe ũcokagira rĩtwa rĩake nekwenda gutambura family ya Martin tondu ndari cigo citondu gucoka Njeri hanini muno biti rira ndamumenyire ndakorire muiritu wigiteo especially nani hakwa na biti mutumia uria ungikira gwakwa thairia angenda bitie mukenu ne murakaru no undu umwe tondu no njukire tondu ndimukore parking aikoroketie gicicio na kaiga gwakwa ndana na appointment and she does na I have never seen that. I have never seen it. I cannot perform. I cannot. No negenaga muno tondu ndige ndera biti stop. Aga kariki kana kauga na ona riria mari bise these keyboard warriors. Andu aya maturaga ona line mandikaga yundu wiki oro kiumo gitonya. Ogiciaro gikua everything.
When I told Betty I don't want that, she just stopped it. I love that. Martini, thank you. Me and my wife here, Phyllis, no do I wait to kill to two otashiarianu. That I'm walking mukuga, the mokwenda ginya my fago kawoko. The mo need the mutugo show wago tida. Na mutumia ni darwa hede amoy. Na hede amoy to turomana gerera na tumia. The head to leru to go na fast ready. Na no turatuika challenged. Tutimenyerete ogu. Kogo nika to kile nake, na muhuru wa biashara nikiona arogama kwa investors. Newe director Toppers Driving and Computer College. Ewe director wa Githima TV. Na ne associate party na Dr JJ Land Merchants. Kabonira ito Jeropio ya kwedia migoda. Kogo wene investor na nidi muhujia. Not wakana ka purpose the dito nyite hau. Nyodo wa kukuga mam lazima akuje. Otherwise agiri gari ne daisi agorokira ori iguru. Akionania gwikira kia namba tigana. Idano. Na muhuru wa biashara woma. Omutika appreciate Madam Phyllis. Eta was senator. They to the senator. With these people. Only investor. No hair got besha by the way. One you na beer newe. Na muhuru wa biashara to igwe yogo na nie tigire yake hujeri. I want to acknowledge where do akumati ni halini na family yako na gitio kinene muno. Na dora tumite menye. Na tokagia dogo na konto inetene Tasolai paints. Tominyetena ke 1990 or 2000, yeah 2000. But tuko shoka kwenye itana ke wega niwe, and I thank God for that. Na adwake aiki. Joke gadho kuri mukawa wa Rainbow. Yodo wago to host kwanyu. Yani togoka. When we are doing live programs, we just work with you. Na on a graduation is at Toppers. Muri to heaga hadu togoka. Thank you very much. Hena Bishop Muratoko itago Jane. Jeni to menyanire nake hidi amenya maro dieta korogithia gari ngikora nake ena gari cienyo igire iranyitithanio mwana wa mbere na wa thutha na ara mamunyitithanagiria ni mamuiyaga ngimumburira ngimura mundu witu haha ona dia muwe nike ona muire tumuhore ngimuta ngimura mundu uyu wira ora rutirwo haria ino gari karogo bambu yumane ngimuricita kwa salvage okire kwa mucie na maguru mana okire akiona gari ya senator magavia akora ndiri maguru agithia kigura maguru mana na rim cards kuma hau dimenyaga nete aguthiaga tondu hunjari ni tondaga kuga ni ithuate ngira ngai ndeta ngai asa afana ndegwe tonda koya glory reu nie uria gwathire niwe na ngai moi tondu ndacokire salvage ni ringi na ngai akimutethira thia na ngari ici cikua kuguru na thutha mugongo ina mana makinyite thi na komwe mugongo ija citagwo matakaya netemete itemine ne muno kugashirithia uthoni uyu ta nyina wa Martin na nkogo Bishop Jane, thank you wero shurutaga ne mwega muno niwe rutagira muno ona kanitha waku ni mwaka ire irahuthirwo ni andu aria marokira oinini na uhunjia-ini no tungata-ini na evangelism. You just promote them through your church na ni wega tondu wina kigongona urahota kuheana na nduri na andu aikitani. Riu ni ungiuka gwito no ikare mieri 3 gikahonerwo kuhunjia tondu andu aya ni aiki muno na hii kazi ni kubwa. Cool, thank you and I wish you all the best. Reverend Sir James, timu yitu Mwagiza Kayo, all the priesthoodians, Mwathani ya Murathime, Betty and your team ya Githima, thank you very much for being here. Nimeona wengine kina Pastor Macharia, thank you. Pastor Wito, Secretary General, Degwabul, I appreciate your presence here. Thank you very much. And the rest of your team, asanteni sana. Kenyanya. Nilikuwa nimemuona hapa. Enyo nili okitwa gwoka muiga ya keina. Dagari yore kufanga anyito aitijeko. John hati murura mutijeka. Ni mwaheti ya muno. Mwoko agero mutijeka kenyanya kinyangari ine. Nigada keino kakenegene matha maya. Leure. Keha. Why is this kenyanya? Why yeah. Leo kenagia muno. You will just make me happy. I appreciate your talent. Not to karakaraga muno mudo witu. Mudo mutugudara karaga. Mudo mutugudara karani ahuruka. To karakaraga muno. Kiasi tu. Alafu tunaacha hiyo mambo. Si ni kweli? Asante. Ogwere. Twali kigo kinini tu. Tondu turariri hwae. Turari na inywe tafari la ito ya kameme kegosho na Martin.
na tũraria maũndũ maingĩ nĩ njũĩ haha hena andũ aingĩ piũ ingĩenda kwa acknowledge kana kũrecognize na marĩtwa ta nene na wa Ibrahimu. These are my sons too. Aya twarera na ithe na nĩ agĩthi cukuru form 1 adigire Olivaroli Kĩhang'a twĩ na ithe na nene arerete ciana ici cina gĩtĩo mũno na andũ. They just have respect na nĩkĩo tũtwaranĩte nao. Mũtumia wa Sara mutumia wa nene Sara nĩ ndagĩtarĩ wakwa koguo nĩ njũĩ nĩ aramenya ona rĩu arora nĩ aranidi nĩ aramenya what I need, so you'll handle that after this. Thank you very much Sara. Andũ acio angĩ othe ma pastors aini acio tene twarĩ nao marika makwa Jenny Muthoni arĩa marokire thutha mwathani amũrathime arĩa marainire ira, we respect you. Ahunjia mũranjirie ira arĩa mahunjĩtie tene, we respect you, we love you, and myself is to encourage you. The band mwararuta wĩra mwega mũno, Boya and the rest, mwalimu wakwa Boro, Nico and the team, you have done us proud. My pastor, the latest ordained Pastor Tito Wabethi, thank you. Ono turamurire thutha pio, santi sana, mumefanya kazi poa. Niĩ no njage kuga ũndũ ũngĩ njuge nyuma mũcokia wa ngatho ndeke mũinũke tũrĩũka hĩndĩ ĩngĩ kana te wa spora Patan Lawrence, the newly in the city, na ndĩmwĩtaga wa spora nake mũraya witũ nĩwe Gamini nake Mĩrũgĩ nĩ Nyuethi. I cannot fathom. I have never seen this. We have the whole team here. Jesirongo, oh, you know, I'm excited to see all of you. You are wonderful people. Now, can I give a Nikigo came together in your Genesis chapter number 25. Negeno Jagago Kenyamuno Toro Quirigio Mude. No, Jetekiria to get us a cookera. Kokoge, Notawa Kunejo, Deoni in a way, to Kamake. I don't know my kid, Akina Jua. I know you miss to hear more about it. Kokorana Kuratianake. No, I don't give me sincerely. Mugaini moi fatawa Kurasia. Nanamoi fatawa Kokorana. Toro metu. I go order at my direct. Gina to me or on my kaide. All the Tigara Moana. What the Kiriti Makomina Nana, Nakamenya Kumaja Yako, or getting a Goshokia. Go to the Papa Siakorasia. Ton they senior Marasakerio. I get her no marite to see my day. To me, I might kaide. I get no marite Motina Harika. Todo no war, get Toro Jira Moranga, get Toro Jirana Ikuru, Akihikio, no to Kosio, Niare Boko, Yagina Matano, Johia Grigere, it's your name Motina Harika say, no worry. Johia, the Ake, you are Keroko. Na keheo dhege ya kerige akiumagario nayo na kinya moci agĩtũmĩrwo ya kĩhunyũro kĩa mwengũ mũndũ ũcio ayothe ũrona haha gũtirĩ ũtarĩ mũgũre no kĩande matetinĩirie ona mwetha ici no maragũrwo ti kwa mũthĩ no mekũrĩa rũracio ona harĩ rũracio rũingĩra thimũ-inĩ o rĩu ũngĩrora thimũ yaku no wone he rũracio rwaikio ĩtondũ rĩu nĩo meyendagia rĩu moigaga ũtindokĩnjateria bata gũtirĩ ũtoĩ, they know kĩrĩa mekaga nĩ gũka kwa Jesũ ũtukũ ta Nikodema kũmwĩra nĩ tũĩ wĩ mũrũ wa Ngai no ndingĩũka mũthenya andũ matikanyo. Koguo aya othe haha hatirĩ cingo matha wĩigua te cingo gũtirĩ ũhoro ũcio warĩ wa 1964 aya othe nĩ ahiku ũtiganu nĩ mũhikĩre na mathaa oyo wakwa hikite miaka 24 wasa James yaka ni 21 kule wahikire hwae tu na no muhiku hwae thari mwemere ona kule wahiku kagioka haha na ni akahika ninge weekend na wega wake ena weyadi no wahike o kuria ekwenda o riria angienda riu mathina wake matikakomakia wandu anda no tole Maria naleke jalie kaundu kangi no ajetekeria baba. Thank you very much sir, asante Brandon. Thank you loko faka igogona ithaka. You are a young man doing good. I love the way you did it. Tware na were ni igogona ria kwa kere gukorwo uthondekete. I'm happy for you. Mwanake umuhe wira agakinya onake tari ange twitaga
acio maritwa manene mambaga dome iraragirwo koine kakatia ikakuigana tu musapoti na nwega Martin ni kumuhe wira ucio na Joel Mucembe ya riu kinye ginya level ya Joel mundu ginya ngibanga ginya mundu ahurukite tati no ginye emwe. Thank you very much Brandon. Warweno jitegeria njuge handu haku muiretu uyu inyuothe ni mwe warweno celeb sima mjua uyu muiretu mweruteri muno urugamaga na andu othe na ngoro ndicaguranagia nioete muini witu wa tene Jeni no amumenye Jeni Muthoni na aria ngitware na Oliver Road wetagwo ani wa Kariuki mutumia gire na mitino erumenereire ginya agituika wa guikara hurutiaini na ukorwa akiheo kia mweri cigana 13 mweri 13 twarikie kwa Murabeti the following day tugathi kwa evangelist wa Koji kwa ine thutha wa kanitha tuthi tumunyitirire ucio hurutiaini na nega kana muno ndakuona Kenyanya nigetha na arimi akengere akorwo ndanacoka muhuko kana ndanagia mundu kuria na gwika atia na kunywa arungio muthenya umwe ta ithue ngana kumenya wega Joyce ndwari kuhinde uria Jeni tuturaga na hau ani ni mundu mukeni tu a joker a comedian you just have fun ukorwo nake tungimunyitirira it will be good ndiramenya wonderful athire ku rĩngĩ ndire igwo horo ucio no nĩ njũĩ na igongona rũciũ no nĩ ngũĩ nĩ njũĩ maũndũ mau nĩ ekomamenya tondũ ĩyo nĩ raini yao Ngai nĩamateithagia na marĩ maguta mau mena guka wa Nairobi nĩ mahotaga kuonera mũndũ kĩndũ rĩu niĩ no mũnjĩre njĩtĩrie mũndũ kĩndũ nginya kĩrĩa kiuma ho kĩnini gĩthiĩ ego Reverend Ben na Karango hiyo upande wao kwa hiyo wale wamekuona Reverend Ben mumwire twina ani wa Kariuki na Karango nĩ ngakera rũciũ tukonana nake nitakambia mwenyewe Wakenya no kigweno kadwara handu sandeo asanti sana jetekeli gweta ciugo ici Genesis chapter number 4 verse number 25 nende Bible ya Gikuyu na ndinamenya kile kitumire yage kuka muraya witu Johiman no Biblia rauga atiriri Adam knew his wife again and she bare a son and called his name Seth, for God said she had appointed me another seed instead of Abel whom Cain slew. Biblia Kiswahili inasema Adam akamjua mke wake tena akazaa mwanamume akamwita jina lake Sethi, maana alisema Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili kwa sababu Kaini alimuua. That is verse number 25 of Genesis chapter number 24 verse 4. Uko na Kikuyu 25 Genesis 4:25 kabere kari gatune Genesis yeah turudi nyuma 20 Genesis chapter 4 25 na riri kodi kuode Genesis chapter 4 Biblia yake kwa ni kwa ina confusion hani ni verse nyingine ni urire gome yo manyo ino hii yakwa yauga maundu matari maigwika Genesis chapter 20 verse 4:25 chapter 4 verse 25 verse 25 watu waone line bado tuko online nige Adamu okay leo autori nige Adamu agicoka akionana na mukariki toria Martin ya hewira nake agiciara kahii agigatua Sethu akiuga atiri ni undu Ngai ni atumite ngie na mbeu ingi ithenya ria Havili tondu we ni oragirwo ni Kaini verse number 26 onake Sethu agiciarirwo kahii agigatuo Enoshu na hindi iyo nio andu mambiriirie guthathayagia Jehova makigwetaga ritwa riake hau nindi kiugo kwenda munyite atenerio andu mambiriirie guthathayagia Jehova makigwetaga ritwa riake ona waino kando karie ndeto ingi worio jaririe ndeto iriko mothe riganirwo macio mange mothe uririkane kiugo ati na hendio nirio andu mambiriirie guthathayagia Jehova makigwetaga ritwa riake. Now let me come to my point. Start na ndagika mugwanja tujikare thi only 7
Kuma Genesis chapter 1, we have creation. Obi. I don't know about Jacobo. Genesis chapter 2, Nehoka command. Sharai Moyoriadi. Genesis chapter 3, Modone Gato. Oh my God, I don't know. Can I turn around you? Reverend Sir. Genesis chapter 3:22. 3:22. I will do it very fast. Na the more mnajua najua hii kufanya maneno faster kiasi tu. Na mnajua tutaifanya tu. Tuko pamoja hapa. Atena heteo ni ando mambere guthathaiya Jehova makigwetaga. Guthathaiya makigwetaga. Genesis chapter 3 mundu ni kuingatwo aingatwo. Oguo ni kuga atia kuma Genesis 1:2-3 Ngai ndagocagwo. Ngai ndagwetagwo. Na ndosho matiari na gutambura Ngai. Matini ndakuhoyo ndomwe mwena mutumia akubiti. Ngai amurathime na kaboni, Ngai amurathime na ciana no mutikanage guthathaiya Jehova mukigwetaga ritwa riake. Andu aria mariganagirwo ni Ngai ni amacuhoraga ite-ini cio thamaki, ni amatunyaga riri, matiganaga riri na mundu. Ni aingataga mundu akorwo ni ukinyira hau ojire 3:22. Nake Jehova Ngai akiuga atiriri mundu uyu ni atuikite hota ithuĩ wa kumenyaga ona wega na uru na riu getha ndagatwarithie guoko atue maciaro ma muti wa muoyo onamo amarie acoke ature tene na tene. Tondu ucio ri Jehova Ngai akimuingata mugunda-ini ucio wa kuu Edeni akarima getĩri-inĩ kuria arutirwo. Ukihingicana na Ngai agucokagia factory settings. I don't know whether you hear this. Agicokio akarima getĩri kuria arutirwo. Iyo nĩ factory settings. Nitamuoranĩte na muhiki utuko mucoke murane kiroko. Acokete factory settings. Make up ushigirete. Wenda kumenya mundu ne mamweterera kiuma bafu au moguo ni ukumenya ucio ni Joyce Irungu. No thaise cio the mwinao wamepandishwa kwa neema nyingine, wako kwa utukufu mwingine until they are taken back to factory settings. Akihunjia mwege wacho gitoda kidora igotine ritwa rira mwige yeneryo thaisi buru yoyo na giteo ona kanya mukemondo ti maisha make mau kutikuo tware ithui ni Ngai watuguthukiire agito kinyokia agito tengatengeria agito kinyia riu mukihikicana nake hanini agucokagia factory na ni raithi muno wikorio gikama wera warutete na itetu muthuri ucio tari itheru Ayubu amwitire githuri na matiganaga rire na mundu asa ono ngekora weke atomaga athamaki mang'ang'athare anene magakoma ithanduku ai vindu vicenjanga ugakora ndona marakuhuragira thurutia nio marakora weka mikono nyuma tuweke pingu na ndererire andu kanitha mbere hanini tekomensingo conigo coka nyumba cia mohoro takora tonauga glory ateke glory favor gwetekereka shift nei shiftaga vombe de toraga mutu omwe riria wiho he andu gitio riria wiho wenyiheria yake rocio ni ugeta iwa Junior afande ni ugeta munini waku afande Ngai agucoketie factory ugekora urahetukagira handu uguo atukaigwete ukona ndimeko ataya baba baba kimokora baba para utitugwa na hili watokera hau na mwamukuheria morora mwana ucio ara ukona
Kuna hiyo siana na makondo makoia. Na makondo mahoka. Ona itumie sohia kajo ate. Ndio nake mareka. Kajo ya mitheko. Kutora makuwa indo cia hoka cia mwarero. Hoka yora makoya. Ndio nakura tele. Andu acio meragwo he. Makahituka maikairio ko. Ate Riria ngombe athama mutwe na riri washoka factory settings nio marokaga gwaku nikoro kiwa kama ni mimi unataka kujieni leave my mother chadeni na mimi Tamueru tagai na maundu mari amuonaga na maramuona yake Martin yetu arawandikitwo muthi wira no wikorerwo cukiuria wira kuomwe ni waya witaga ati badi Martin no wikorerwo kiina badi ni amukuhi Vindu no weta wega Ikara verse 25 atiriria Ngai ajireirie kugochwori atamuna mukari makionana mona na makiria mwanongi tondu cia mbaigire cia thire riria Ngai atagocagwo Kaini akuire avirio ragirwo riria Ngai atagocagwo Kaini athire riria Ngai atagocagwo riria Ngai ajirie kugocwo magicokorere magithondeka sebi ndakwira korwo haha ni uraigua tawe na dry fulani wena kidry fulani nani ndo waleyo Pastor James amekaa Mombasani yeye hunifunza Kiswahili analisema kuna hali ya ukiwa wakati wa ukosefu inaitwa ukiwa wakati wa upungufu the scarcity the dryness the lack atukutire kula kutiriki if you experiencing that tawano imwego shangani amen wacha kumugosha okithaba ya yale twali yake ni uguciara ringi na neema negacoka gathuri kamwe let me tell you karugathia handu na kaige muone kaumire nja gwako gakaica handu iguru gorofa-ini gakirora Africa gakiuga why kuria neni njathaga gakirora Asia gakirora Europe gakiuga na kayutha maku wakwa ni ugacirite nigana mamenyete getagwo atari Nebu akiuga na kayutha maku wakwa indi muikaru wega riu taruma tinikata hugo arabiti ginyore ahana kuma mwena na mwena aide gwaro na tichiswa ribere tichiswa riothutha ni matini anyitone kiundu haria giakuga na kaide mugacirui bibiri ugaga atiriri Nebukadneza eha iguru akigocare kagikatia ari koko mutuma mukere atongoria na ateti ona nduturaga na tumwire ma kiria turenda guseta bufururi uyu ni ugwati munene watha no kaihinya andu wehero kaihinyo tukuhihinyana nginya miaka igana tugutiro gutura hau oikara uyu kihera we mugwire na kirarare hono ori urekite na ritararake na ni joke kimuoni ngapo na Biblia kura Sofika mzaya akimaliza yake 10 si ni mimi sasa na nyina mwe imurare dai omahinye ni the same day kwaje mwe kakoyo ona itahitideti dike hesidio mwe yeraya mena museke asi ona dikaila Biblia de todorere ni tradition ni twenda kuseta ke and it's not good, it's not fair. It's not fair. Todo togo sete president yako hitana ginyari. Ogo mudole kuhagiria mwaka mwisho kamenya Ngai. Niye na ajera. Niye na kohara. Mama ona tumekeje kulegana itena hizi. Todo namenya wewe no wana ruo. Tutaanza kukatalia. Todo menya gagohera gahere. Kavaje keta Sudani kana kuna kogi.
kana tukita musaiba ni wathani me kama kana mana ona katiba senki to dehera ni mukahita. So it's good to adjust things na momere tu ni ndikona oru niko jade wasiko mother na ni katengerio ni kwa jade wa guthinjwo ni ndo asiesi ndo asiesi ni magedengeria ndo asitando sieso tupatara kuguthukirwo tutota kwirwo ndito nyingi turi ando guthinjwo Because eno wambuke ni ne kuingira kirathi kiu. Yes. But I'm telling you, there are yet to have a besha to a Kenya. Atumena mare to atasa minene. Atumena ijo. But let me tell you, can you get about stardom? Stardom in a kuigira. You feel you are there. Let me tell you. Hentio moto shari guru Nebuchadnezzar. Dago shine gai. He lives. Hold the sugar na kayo na makur kone munene. How we will not tell you. Ate wala kekwere. Ate wadi mwari weri. Te wager wari. Wana kawe muhodho gokera tuhu. Yani no ikohodho gokera tuhu ne kugadia. Netanya mwere yago thima nyama ratiri. Mwana wekera go nyama. Mwana wekagirwo higa. Na imagine ha nyama ne wewe ho. Hai higa ne tuhu kuoe. Oyo ne tuhu. Na maletwa makuna mauserebu makuna biashara kuna makali makuna tumia kuna romeo na kegada na gumo naite na maletwa mataito mautole to Dr Your Excellency HBHC GHCR HIV all this with all those names atawe muhodho Bishop Kiamago kirato toho yani onakava toho yani taimagine we muhodho kira toho with all these names. Very painful. The best thing and the key word is Goshaga Kai. Iruchama the position. Oh my. Goshaga Kai encounter in the Sharagani. Nila warago, nila bete kirika, nila fefa igoro, nila ede, nila bedia igoro, nila ede, nila musigo dayo, nila ede. Todo kinyate okorona life straight. Life is a scandal. Life by itself is a scandal. So live as you never live again. My brother, life is a scandal. Cannot take it. Yale muthakathaka na ndina hinya riu nitiga riu ndindiketwo ni matuko uguo hoho njike hoho riu ndi holika tana kinya holika ndiramwiraga atiriri ngiumagara ngamura weterere na gukora maundu mau mana no ndare guku no ndare thibitari no ndare njera na no ndare mochari no ikiraga uyu uguo ona ru mwe haha maundu maigana ne mana pastor mumenya no inoke wega no urare wodi no urare njera na no urare heho-ini ewe andu merago rucini ukahurira thimu ukorio hihi ni waigua ati gwathie atia ni uiguite cia mufia epiriji may God forbid it. But it happens. Tunatigana na rataito amurugami awayune amuka ugashoka turandi bekasho na batito hindi bekere ugate morana ali wakwa akandikira message ati mugara igu. It happens. Ikete ku challenge umuthenya wa mothe regerai verse number 25-26 ati makiregera hau na ngai hingo ciothe aguthima ni onaga wina value. You have the value. Onene ne othiraga mareto ni mathiraga kumo ne thiraga hinya wa mweri ne othiraga moga yorona atu na kana ri jamila akokore andu mari aga ne ithu turi anake andu mari athaka na andu mari na besha na andu mari ngumo riu tigana ngumo cia thaici mwena competition muri ike ngumo ine yo
Muragana nakakuma mureke. Iyo tware aikada pilipili. Idu ikatu kiwanja miaka tena. Ndiraga kuramenya wethe wehinya. Twatwarithagia ngari kuma na Ikuru toka Nairobi na Rivathi. Dari na moiga ni watwara ngari. Kenya ni gutwara. Mira ni watwara aca. Na ningimera ndiratwara. Makenya ni ugutwara. Ngimegarura Kano Street. Kuma Kano Street ngikira Rivathi. Nginya tukuhituka hakika msiko guo tunyite highway. Ate moiga imakiuga woi. Na hiki hinya. Kegwa ni majako yekira mitha. Turahuruka uhoro nego tuike guo. Utweke huruka gitathiraga. Na uthori wa hingo ciothe ututheragie. Matara kinya haria heragwo arotongwo ni aiyaoge ohamwe na Saro ria mutheni ngigarura kani. Let me tell you, moiga yake akaitoka Nairobi. Igwe Syria, inyuĩ twĩna inyuĩ thaa ici. Kuna watu wamefikisha live hapo. Ai, sisi tulienjoy baba. Tulienjoy finally tukiona tele. Yana moiga ile kaja corona hinya. Nikaanza komisia. Gakehora ni wakejoria tele. Tukisoka na hende mwa hado parato. Yetu. Gari yako rokimona ora haria hamecukia yako rokimona ndini no mwete arogame akenja na akima gakijuria mundu niki wahugogora no gorani hana kai turare iyo maretwane. Aya, let me tell you, things change. Wewe fora julia hatumia makiuma hajulia tiriri bego ino ya mitheko ya hatumia agikoyo to ithu tukithoma kinya ali 90s gutiara tumia mari na nyama ici gutiare ya abaito twivare ndina maire tu master the 6 wana kata kikinyete bureki oguo hata kile kitu akuna wewe yani inyo mutikirika no gwa Kenya na maire tu Kenya maro gamaga yani kina ko kina mkukuvu yetu kione takia idoli ona we mwana na mutumia tulia terere bewe no gikuyo ile au mitheko na moiga imundu ile hau na sabi kwa viviana atumia amena nyamoguo mahopu mau mitheko to gikuyo gutiri ena ha muthungu we handu kana musaina we na dawa either asa kauga either dile nama I'm not sure niki kaya kimera ya menyo ya memwe ogo kimera ka hituka githori na moko igaikoko haha ogo nekimera na mabu okay haiduru we haya musoge apike hemo ndo auga atiriri ati niriga mamberie kugoca Ngai right that's a good one. That's a Pastor Milkan Jambi. Thank you very much. Thank you, Pastor. I atendelea tumia mabile kugosha Ngai. Kwa takamurode thaisi mwirore. All the beauty you have. All the beauty our women, our Kikuyu women have. You cannot. I say you cannot afford what they are on the cost of it. Mutiki afford Ota cost koni ni na fu ile na megidi. Even the church we need those things. We need ashes. We need this beautiful ashes. Tunataka tumara asha Ngai. Kinya wana yoko. Age tukukera mugeni karibu uko na Ngai. Mimi ndo hana ni. We need this beauty. Tunataka huu urembo kanisani. Ama si kweli? Na hatutaki huo urembo majenezani. We don't want you in the grave. Anything that can kill you as young as you are, we declare its expiry date. Yes. In the name of Jesus. Yes. We clarify it. Can we not do it? Be in the church.
Goshagai. Serve people, be in humanity. Wako to hota kanisa tukatrajo. Nodoka, tarudoraga movie utuko jikaina niko natumia Mombasa. Mimi sipendi Mombasa sana. Shikiriani tu boro. Juu unajua mimi ni mtu asikia joto sana. Ndio natumia mekira kama dera. Taroma mami tu, just stand up. Unajua hiki nguo hii kiko na utukufu wake. Ndio mtu kinitaki kuwa hiki kidera na neyo ile apostle. Me apostle Gatemi. Look at her. It's okay. Let her be there. Look at all she looks. Ni mtu toyo. Ekira bukana agite mega mana. Ikomi. Ino ni waste hair guy. Na ngai no akwire ngororete no thaka waku wathi mona na tiyo koneka we muhuthu gwituho no atumia shokosa muvia mena madera mau nyimbo cia muziki ya taarabu makinya madera gode ninakupenda sana Salome nakupenda Salome unakondoa kando unakondoa Salome Nitonogu, ukona mariega, inari kome kanisa hivi tumaikire kandone, kidomo kwa mama, wanaitumia pichiri ba yumwe, yumwe, not yumwe, hapana, yumwe, hapana, simwe, anaonekana kuna shida. Kama sio shida ni tabu. Kama sio tabu ni matatizo. Kama sio tatizo ni balaa. Ai. Motiaba motige. Toyami lai. You don't know how come to you. Oh, shana ni kati pero. They don't have what you're woohoo. Niati ni doiga na timurugamo wakwa. Karata dikaukoneto ne sofika. Wavipiana timurugamo wakwa na wana yanereria. But all in all, koheja na konora ne maubire. But nataka nini? I'm talking of these beautiful ladies in the church. Where are the rich men? Itoka isisiha. Isikongo nada. Na mafieti na mafieti nikikalisho shinga na kilo pakinisha ilafu Wakenya suambia hawa watu wako na kitabu, we need them in charge. Mudu shena ndo goroga metata wa Kenya ugenga ya kumio ndo zile mwana gaga mwadhani aroga adho aika ili oguo akumio ngai nore ule sinsi ya reforile tukiyona ndo hinyerele kumadha bahuni Ato hinyere kwa da tekinya muhana ogwo madhabahuni ni atemukeina horo diwa junda okangoro asa atumia ke itakuwa saleha yotina ka kwa tana hamere kitaku atumia hinyere kwe makaja koina worship kanitha ke horo diwa junda okangoro kwa ikirire fuda isi sikabia madhabahuni ni igekore asiaki igeshoka ikiuma ta imagine mwitete gai akale kiadigi lele amabere kugathaga gai modogo etwa Adam namuka magiona na ringi makigia Sethu na magishira Enosh bere yo mutia goshago gai Genesis 1, 2, 3 apologetics, you can agree with me. This is the 1, 2, 3 go tiare kugosha. Ginya mudoge shop your factory settings. Adoito. My sister Loiskin. I hold ya guitar me ha boy big names. Bishop wa me ha kama na kama jina makubwa. Hamo iga wajora Sophie kanari yake majina kubwa. Mweno yo ha henado mamo menya na yake jali wa uchi majina kubwa. But let me tell you, you will maintain that name for years. Wago shagai. Worship God. Mutumia ya ajira manore te magiaga hip session egima. Agwa kigera niyo. None asokari yo ni Pastor Jabi. Atenega anything mudo kigakura we mudaka uga. Guys, sena sekuni domu.
ni aisene se kuma se ti go ne go uga ni ko na uga na ni kuma hora na ko ya TV ha ni akwa manyo na go tiwe ati mushoni muthuri we na mwaro uga ni ngai no akore oguo muthuri akore oguo mumwethe na ngugo nega I want to wind up na kuga atiriri I'm sorry Martin mahinda makore manyihire muno na tondu ndikore gutukiriria andu aku ngoda kuga anything you do okay listen to me anything you do out of the presence of God or you want your gig jayari ya gayeho ora dikonete murangiri ha muratoka kwa watene ana he hando nyine gaya gutorie murangiri oi gai wanatuma de matono no ari na tumacini na watu heaga thank you gaya na kero ko lift gwake tajiguai kira giothe agekaria ngai ataragocwo nigigakurehera thina tondu kaini ri oh my god how do I put it but you got the hard na kukira undaithagia toka idada na mufea kai kuja dada kai aya ni tutu oyo ni hawa no yo ni adamu ndiye maika tuori mufea mwehere mbere ya presence ri hani amathire tuthie yogamira ya na ni maika toka yatigo haha ro scheme ari ogwo mekone na nanga kiria mekire makeika tomugunda matiare mwana no amenye mahetia mekite riria adamu okirire toro agikora mutumia mureku toyo akirio mbirwo muka na mukagua akaguire agikagua ikiro ciothe ari kiogwo handu hau geke yarogocwo handu hareka thank you nikuhe mundu uyu thank you nikuhe mbera mutumia egocire we mwene augira ici ni nyama ciakwa na ne mbaru ciakwa kogwo ne nie it is me ne nie ne oini wakwa ndrakira na oini wakwa ndrakira na wera wakwa ndrakira kana biashara yakwa ici ni nyama na ne mbaru kogwo ndiratuka yaroke are kiogwo kinyita muka guoko gayara na togo aigure getha kama huti para hori ta getha we mofewe rudisha wakiroria na ngarine hey kayo kile example tareri ni mfano tu baba hey na twale kihoroyo utile kwananeria nake no eye contact sasa I have never seen that. I cannot fathom. Now, they can do it. Hatiri hadu mago shagai. Na nyama ogani siake. Na baru hatiri kitu kia gai. So fika wito. Kiria mashari kia bere na moragani. Kiria mashari kia bere hatari kugo shagai. Ni kaini na madara. Todo mashari me out of God's presence. Out of the God's favor, out of the God's provision. My joy na mwe wao magidote kamudu mo na nimane gana nete ne marumanete ne macoka ne irie ona siri hari thayo makiga ne genyo ne we heiye ituta okori yaga ne mwana ne kutanukiire henda ndo mutumira muthuri marakara ne tibatitwaranaga muthuri akorogoro hau mbere mutumia aroko kahora warogama akarogama omra no kugutha we akarogama joraga na hanene joraga ode wahana tora coka ucio wajia gothie korake igwadu haya dromeo yari omugunda hawe thutha ramwe orauga ituda ne ningo tanukiire na karamura tutoire na ngai mugunda tutire twahitania wano woka juri taimagi ndu mararumana magacoka magathiore magathondeka mwana nĩngwenda kwĩra atumia arĩa me haha we mũrakaru ndũkanathondeke mwana tokora atumia me hamauga tũrakaranĩtie ngoro nĩ ngoro imena-inĩ mwĩmĩrĩ sawa mũrathondeka wewe akore murakaru mufia pasta buru gwaku ndugeke ciĩko icio kĩrĩa mũngĩthondeka mũrĩ arakaru nĩ ngoma nĩ mũragani nĩ atumia arĩa maheanaga mũcere ndũkanaciara we mũrakaru
Ginya muthondeke maundu manyu kwagera. Nyinyi. Isi kitu iko hapo. Na si ile. Na si imeisha hapo. Na si tunajua. Kwani kuna ingine? So hivyo ndugeke maundu mawe muraka until when you solve it. Number 2 or number 3. Kiria maciarire never pleased God. Gaya gete igokona remanyitithanie. Ete igokona remanyitithanie. Ete igokona remanyitithanie. Adamu na family yake na Ngai Kaini na Habili makefeo igokona ini. Kaini agitorera Ngai waru na mbembe cia mitungu. Habili agitora kagondu roho iru kikira akiuragwo. Ogo ne kuga family ya Adamu ikihera. Ginya rĩrĩa Ngai atirie kũgocwo, another family came back. Another family came back. Or rĩrĩa Ngai atirie kũgocwo, another family came back. Wewe hereirwo nĩ ũndũ kana nĩ kĩndũ anjia kũgoca Ngai. Another thing will come back. Second glory or that glory will come back. You will shine again, mambo. You will shine. Wewe shaka itu David mambo. You will shine. Jata wacha imambo yakwambia ati nyota yako imefunikwa. Hakuna mtu anaweza kufunika. Kama unausifu Mungu, no one can dare a worshiper. No one can dare a worshiper. No one can bring down a worshiper. No one. You cannot bring down a worshiper. How do hakogena medaiga kana ke worship God? Tukuza Mungu tu. Na ndio akinya kule na mali pere. Mutumia agithuki mfango wa Ngai. I want to say this. Go ida kuna bodoto nene. Ngai ini maneno tushaongea naye tena. Ngoma yake ndakugeria mutumia dawa ya garutha. Athia direct. Kwa mutumia ngoma ndaragia na mundu ati herotha akageria mutumia athiaga direct. No koma kugeria mundurume herotha haya. Kwa kona mundurume igeria ine ni muheanire rutha. No mutumia na ngoma they are so close. They have occasional meetings. Na musamanio wa ngoma na Adamu, musamanio wa Hawa na ngoma mugunda. Tutire twahe agenda ciothe na kiria kiarĩrĩirio na kiria mahĩtũkirie. But ngoma na mutumia they had a meeting. Tuthomagirwo o ũndũ ũmwe tu ati nimetekanirie kuria itu. Mangĩ mothe tutiũĩ. No mũthĩ mũmenyo ũyũ arume arĩa mwĩ haha. Martin nĩ wa Ruracio. Ngũkũhoera Ngai tũgwarathĩrwo maũndũ mega. Arume ingĩ mabagia thĩna harĩ. Warĩkia kũgũrana rĩu. Rĩu we Robert ndatuĩka waku. Rĩu kinya we. Nĩ watuĩka wa? Lakini ndakuwa macho sana kwa Betty. Tondũ atumia ingĩ magũrwo kana mekirwo hiki. Hangira hau. Rĩu nĩatuĩka kai kangĩ. Na menye rĩu. Rĩu anatumia arĩa magĩthaka na marĩragwo na niĩ ndĩ wa kũgũrwo. Mimi ni buzi. Mimi ni God. I would love to tell her, let me make it to hitu akani na maraceirio. Just go slow. Go slow. Maundu mau matiandĩkĩtwo to higa igũrũ. No na marĩa mandĩke higa ine rĩrĩa tũragwo kware. Nĩrĩ hũragwo na nguru netire gatharo. Koguo nyitara ũndũ ũmwe. Atumia tondũ nĩ mũhotaga kwaria na mĩena yerĩ. Nĩ mũiguanaga na opposition na thirikari. Pamoja kuhoya Ngai muhoyaga mukarira. Mwanzo ndike gutungatira wayo ukiworegani. Mutumia yake mundu mukikerera murume kanya mugaguthambia thaburia. Agaga mugetaka ka grater karati. Ugika kanya mukawa ya thaburia ugu karatine o muthenya mucere-ini wa muthuri o muthenya ngimaine. Mundu ucio kira mieri 3 ena cancer ya nda. No uramwe koguo arorete hau. Oguo na nikirona na thaici na hatore atumia no inyo ingi. Abiriki matire kondo kongi ara matare mathare njera. Ara matare njera meka buri. Amwe ingi anyu haha twarira nie ngeguraria. To maundu mau mekorogo mathire anga wako nie ndire. Ndani atumia ara mari na kenyua mainaga gwito thoni-ini. Marehete my wife mainete hau twarira warukira maugitete
maraini na fafa mai father in law ate para kama kite kinyero deka gai ate wahandi ro ni kinyero ali mwanake na kenjo kya kero itereria mai jokio siore no muhandi ana miaka kada 16 hado mugodogu ona doye gako dokora ino ondoe mukani aragoro na makoraro mlame haha mwaga kwemenyera mwisi no muhana ile naya morore kinyaro borokyo hatumia marakoro methate aromeneri wathi kanitha kinya Sunday school keina to ile tune 70 na ihegere ina kebiro neko go ona ile ina ofu ako mwisi no muhana ile na utihana ile taka yakura muthini kana very fast. Live your life. Have a life. Otherwise, what I can go kind of more than to go to do it to help that get you. To the total of the Rocado, what I can go as on one no. We used to get the okay, the deho. It's on the edge I got. Now I don't care. No, what do you do? You married you near Guri, Toyo. Why was the kilo 10? Can you go talking to Corona Kiomuno? Nanejera yago tekira arume kugatha gai mwaje kugocaga gai. We have a long life na rĩu rĩ niĩ ndamũtũma mũinũke athuri na atumia gocai gai. Amen. Atumia kĩreko kĩanyu na shaitani Adamu thiĩ mũkanje Edeni and be good, be an ambassador of man. Menyerera mwana wa kahĩa korwo wĩ nake kana mũndũrũme ũrĩa wĩ in your life. Don't finish us for real. Tutware ikahora ako ikiapo ndithukuru ya shiriki kiritoni guthomithia mwana uramutona ya thate nigetha uchikire pressure ngue weke atia ikomi kuruta ko ona katoika nyumba yake 20 na ndirafutirwo wira na ikiapo ndithano 15 ndute ko mwatinde karo me bio tonora daga tigona 10 ndakagorera na mwana ngai skill devo harama hiya masio na mutama maundu masio netoiguanira na kumana na utwaje kugathanga ate kugathao ate twaje gweka atia Yesu ni togo